Reverend Owusu Bempah anatese di expose no etata na so left and right e social media so bisia enya asem ketwa se de maame gege esi ababa expose ni poto no ano edem papa ni na no after say so pene Owusu Bempah na so fon ketwa no esusi ni so e de 7 periasa na dejemu ebebe di na tem se de na tina ebe na ebusua enya asem ketwa maame gege so atro heavy punchlines pa je se enya asem ketwa kra na enya ono kwa Bulgaria so to be at the mass of Owusu Bempah na ano edem papa maame gege drop audio yes wa drop audio or the expose of Owusu Bempah left and right out me say ensem ni na no ye bebo e de maame gege to be so e de ama ayena na edu Berchie ensem ni na no ye bebo de meso say di ube me on subscriber to no me abel na e wonchen like video no so na bibia enye kama pa abusuan ansa na ebebo e de run semunu ne expose ni na no obeka access of Owusu Bempah ka chene na sofo nketwa ne se obi obebe bia no omfa enye den emma no so omo pro nipa ko no ready mu emma no na omo de maame gege start here because omo se maame gege emma ma captions bi social media no so se to live cramp be reply no na after say so Owusu Bempah na sofo nketwa no beto to bi e de maame gege edi na tem e de 7 producer na simuns nyoma ni na bi di na tem no na chese akwakoye nsempi maame gege hwe a se bi enya de ono so be hwe di ama so Owusu Bempah asofo nketwa no edi na tem afom ho adi ene kwan bia so no ono so be fa so a retaliate e ma chese ono so ababetu heavy punchlines ewie ye krampo esa drop audio chese odi expose Reverend Owusu Bempah na abusuan answer na no maame gege make some captions 1 or 2 bi chese sa captions no me pese e be ru asa captions no ye hu ensam potia maame gege be kan maame gege am se ne de oni universe no na adwuma na enya asem geto o se information bi every universe no ho e de ma Ghana for abusuan maame gege asem odi kan be tworo ye eto o say NDC government universe says 2026 focus on your loyal prophets and say no to that butterfly betrayer Okromaf Bempah na chese we auto e de ama NDC for say omonhwe na 2026 ye ba bi wura mu yi o me forget so Owusu Bempah na ono ye betrayer what I say o sa so ye butterfly chese on kano kre na no so de nda na so mo forget no na omo anka mo prophet omo di kan ehye nkomo mo eta omachi ano sankrofo no na chese omo ye den omo ensa enko mo nchen na chese we maame gege na to we de ama so Owusu Bempah abusu anya no nko owie no na osade another universe ensem biem esaba o say you shall know them by their fruits. Enter Owusu Bempah church 31st night and return home first new year with full of bad energy. Strong warning from universe. Na se maame gege utimo se sin watime wura ma se ne de oni universe and na se edin komo na se warning no utime for universe home na ode ema Ghana for se hwe na obi a ensi so Owusu Bempah the 31st night obeye no hwe no obi ensi ase na warning no if universe home na eba abusia na utimo se ano ayedem pa na yebepo e de wura more expose a maame gege be expose so Owusu Bempah na yen jumping ko edu Berchie asema maame gege ebe kafan ho maame gege posti we na all posti no okoye screenshots bi and the screenshots bi beto wa otro caption bi to so screenshots no otimu se edu Berchie ono ni page na chese otimu se na sorry na ohwe nipa na ehwa na nipa trepe anesi so ba maame gege asem otro ye to so na say henceforth nobody should give this armed robber attention. His followers know he is not from God and they only watch him when he's fooling himself on the media. We'll give full response to you when you get 50 views when you are having a church service. Church service 3 views after 2 hours of ranting. Kwasia Jimifo honam finkan kan biba. Na ese we maame gege. The person chini na NSA. Adu Berchie eba betina social media so na chese oye na sorry a akosoro nipa 5 na ese nipa 1 2 3 bi na mo gina so na mo hwe no nanso onya so camera so oba be di atem aba be kontokwa ba bi fi aba be ding semi producer nkwase asem o social media no so a na ndie nkrofo etu agu no so na chese obeso chese nkrofo na chese oye life no di atem o ma be guso no sankrofo ni nanim se na du Berchie oye fake on fi nyankopon ho enu nti na chese omo enhwe na sorry program no na ese we maame gege punchline so ye de obeto ye na abusia matete akokɔ nkwan bi social media no so na ye kasa akokɔ nkwan a
na eyedin a maame gege edema sopere usu Bempah. Yes, na dem poti na nam so ema maame gege edesa eye Akokɔ Nkwan edin no edema sopere usu Bempah. Yenti. Maame gege de oye champion. Ese dragon. Mama oche. O masana ya kwakushi kumase. Obi egu bebi ehye. Obi Berchie krampo. Kumase. Ai, ya kone kotia o maame no papa no fufu. Kumase. Ana kumase on bezo beko. Ese meko em se meko. Afita ba na isi por tuku yoyo. Ave na megino wan. Na ngeke. Papa. Maame no mo eva na omo. Baby papa me maame ni papa mo kumase so ami. Ai, tira me kaso paya. Opa ya. Ya be koso anu fie ho. Ai, so ami fie ho. Check o mo nyina. Bragana me na Akokɔ Nkwan ma. Awa kwai. Na baba kumase wo. Papa kumase so wo fie ho ana. Ana kumase de oni. Wo nya bedu Ghana na be. Se fie kumase o se kumase o dia bragana. Ayo. Se o ba me ba be fu afia. Me def me baby me mo me ma be chi me no baby. E be fu free airport e do up street. Me ade se dia media. De bia na go ba na o ba mi ni so agra da so se. Me. Papa na bra kra o Ghana. Agra da antimi nya ne hwe. Me ni na direct akra ni bi share airport. Ai. Ni na Mami ta kai tu. Me ka na problem trust nya niema. Mo hwe ho za mi ni ba ya. Hey. Dragon na so for kran at least you go. Dragon na so for mo ni ku si kuma se kakra. You go there how. That time which is Ghana kakra over just 1 month kakra to this year yes in Japan. Ana wo nya obi amfa enkwala no enya o mana. So abusuawo tie ensema na ekoso audio ma na chese ewe e bra na eyesopene Usu Bempah na all try so be convince maame gege na watwe no ede na eye UK ede na Ghana na chese makwa Kumasi baby na chese mo enjoy ho what I say chese de makwa enjoy de be de minima de crawl what I say but utie nkomo no de wana na o masi kode a na chese osopene Usu Bempah na nani abrigade de pa se wo se kwan bia so no otimi ya na maame gege e Ghana na oni no ekokuhye Kumasi de ebesi wo hone de omwankasa o masema ebusua maame gege amfansi ho a osade post bi obi posti ade bi ana ono ko share no de caption to so ade kro ne behwe but answer behwe ade kro nhwe asema maame gege go say maame water husband obi ne hwan Usu Bempah na okay say popular pastor in Ghana has dropped heavy secrets about demon apostle Dr. Isaac Owusu Bempah na chese we ekoma sopene Usu Bempah a chese enyo bi foforo bia sofo bi e wo Ghana a wo hye nkoma party bi pa ontumi nwale owale na egu wagidi mpa hye nkoma party bi pa osevo maame wata but maame wata na ye adwuma wa ware maame wata ba ento oba bi obeware ne physical bi oba na wo so okọ owale 1000 man nyina beko that is the secret enti me man wale maame wata but ebra me ba bonche no within 14 days many so tebe na grandmaster gina me ncha wadaka no na me say eh the grandmaster na kacha me say medina watwemiye no eh okay the later on your committee the second meeting no kacha me say and then now ye wo Hong Kong odi na watwemiye no mentia Debbie say me wo marine kingdom me so mama wata I need to visit Mama Water's kingdom. That into 14 days, no. We are there. Yet we are we are enjoying. Order. Spirit in that. Enjoying. Any jam kwa. Uji weni kwa. Any jam. A honey mammy who said, "Here will be Owusu Mama Water spirit to be a pema." I didn't hear. Yeah. Na me pema. Your spirit a marine spirit. Aye dwaman aye spirit me you know your friend ba kusukubus me friend ba kunkubus aye the spirit of marine tie ba wo so a oba o chenkraman
na sa the spirit of succubus and incubus no e ware nipa e wo marine spirit bi wo monam asase so a wo rougher. It takes you by your dressing, it takes you by or baby. There's a video at Maami Gege share ye the Tony page and ma caption at the torso no and na chese akwa no na video ni na no HSS open Osu Bempah no chese maami watan nyoma no ono so ka ho bi what ya say na wo hwe video no na omodi AI aye na chese omode eye nyoma bi ne nan nam ne ho a na otimi se omani abrese kwa bia so no also mo expose eye sofpeni Owusu Bempah na abusuan Bulgaria enso ababonti a onso ababe expose sofpeni Owusu Bempah poto a enyasem ketoni na enese eye bra sofpeni Owusu Bempah kotena eye the great show no so no okoke kansem bi edefa Bulgaria ho abusuan eno so enam so ema Bulgaria ababonti a wababe expose sofpeni Owusu Bempah wuchim se opobi twantro padia na eye Reverend Owusu Bempah sa Bulgaria no ni freni no oba mi fie so fana na kwesi am witness my date of birth ame maami abefie aye nyina ye di ho nkomo no oba be discount because of ohineba intimunti ohineba madam for ohineba nti o ma se no oba ha be discount se mo kan no good eti yapon asoro kra me ko na mi hu no wa ha ba ne scan mboto no nka so nana gene number ne ma ne mrafie na me mpa bibi ma no oba kro ne abrante bi ne ba so fana na hia wo mo e wo Rollins fie ne mo no do mba fie na me pay 2000 me ba na ma boy no kan no 1000 na me ka so ene kres kan me hunti me san amama ti mo mra sori o san ba sori akra office ma me san ma niska am say man da brebe 4000 kras san say 5000 otuma se oba ye na me date of birth na nya election asem me date of birth na so fo na akọ internet ni so e na o kan na me challenge no eti boy no can say oh papa so we akwasi dia ene de sof na akwasi kan ye no kre dem so no nim san ye ma no ene o kan eyi bre bia ye wo obi o kan to ntime kra me de no o kan o san ka say nti next year kra no wo date of birth be see dey say sof na check na san pa enye election asem na dem na 2016 2017 21 wa ba mi fi now we can 2024 election as much 2024 election so wo Bulgaria yi wo kire say e ya baumia na be wi na be wi ni ana me so ma pani John Romani mama na be wi ni afa wo so na aka kire me se me nkɔhye nkom so ma pani Mahama e na be wi ni election no ana wo mo ba out by ka say baumia mom na be wi a wo call vice president baumia fie nyina a wo so obi ma 100 million now 100 million kwa che chairman crofo so monkoto aba ema president Baumia ana vice president Baumia adenti now who can vice president Baumia na me so meka o man pani Mahama now so na aka kire me how can this be possible Osofo fakwa adwinwini Bulgaria na bom design ya me we pa na Owusu Bempah ukọ no ho na o kan the birthday na ukọ ya wo se wo na ma ne nkom se no ana na obetwa asantro no etu Owusu Bempah so oh papa no e penny but me say ne say aya on kan okre kakra me say ne say o e penny o senior man respect no o man no me pena say me bunu pa but no kure no o on kan no nya say na o twan tro no papa ni twan tro too much na say penny fo aba no o mutimi kata o mani twan tro sa Owusu Bempah me ti me ba bi o ti o ye ma me ko Owusu Bempah on any date of birth o ka say date of birth boa na date of birth me internet so who dey only what follow me with me amount for date of birth that was also on what in fear na wo no buy ya wo pesico to be bisa na wo be ya fe na Owusu Bempah fear obi betimi akọ sa o twantro Owusu Bempah is a big liar me nim ni fear baby o che Owusu Bempah ka say o tini fear na me ba o say me be pesca o boa entro ediana do copy Owusu Bempah fear dia pan do copy ni fear Mama cheche me na tie phone tun ni baby Owusu Bempah pay no say on free wa untimi ma house ada there is nowhere so only any because baby is Owusu Bempah on a gated community and yen cause so sorry now for say minimum Bempah me call and before me be call answer me be call na Owusu Bempah me nim the number na me nim the number me na me nim no baby me baby 16 August and I'm in Coffee TV. Echo interview. Where the mammy Chemu Coffee TV interview no. And a coffee at the Mabisha say, now 2020 election going to be winning. And I'm a chance once I ever to a banner Monday in Quade and MPP be winning. And Obisam said that to make us and I'm a chance say, you started
Ghana, your Fourth Republic win. Niama be a sister, Sanyamano, and Mexe. Na 1993, NDC Tana Kurano to 7 January 93, ne Yawada. 2000 election day, Nikosi Thursday, no. NDC Lusui, Yatunianu, Yat27, and Yasatono 28, Patomo Lusui. Anna 1997, Rollins Aircon the second time, no. Otna Kurano to 7 January 1997, ne Tuesday. Anna 2004, election day, Nikosi Tuesday, no. Chenyamikano, NDC trap, no, ne Tuesday. 2004 election day Nikosi Tuesday no omulusuye 2001 President Kufuor Otina Korean so on a Sunday 7 January 2001 na ekosiada 2008 election day Nikosi Sunday no MPP so day elusuye and President Kufuor on the second term 205 sada na Friday and Otina Korean 7 January because sada no kwana President Kufuor nominate Ebenezer Bejina such use NDC focus Omumpe, enti omumpe se Peter Lajete na ntraso a ekoye dedededa e ma Kenji Asanso deputy second deputy speaker MPP one person na Friday enti 2012 election day Nikosi Friday na MPP en ombe bia but omulusu now yen twa de bi wa 2009 from Samos Ebano Otina Korean so on a Wednesday 2009 7 January 2016 election day Nikosi Wednesday na MPP NDC sign free enti make sure say once a President Mahama, Otina Kunyano 2013, Obano, 2013, Otina Kunyano on a Monday, 2020, a 2 Abano on a Monday, MPP, Ebesen winning. It's also been part of video, some video, Rovaka, a Kovara, Ghana were following up, publish a can't be the mammy bear popular Ghana, Oprah News Square Fire, blind historian predict winner for 2020 election and give data according to Emma. A lot of online protests, FI. Etimiwa, no me Kumasi, no Masako Kumasi, Sada Papa be a friend William at Owusu, Peggett Engineering Company Limited. On of framing, sir, memorandum on major sponsorship package. Etimiwa Kumasiana, Isaac Goldman Paprame, sir, or Pesame Buffy, Nambesano, now a seminar maker, a mood, no one tear a seminar maker, now, video now, a mood. Etimiwa of frame, Timmy, Sada Mrs. So, a Siaka, Mrs. Friend, comfortable Ajoa. On 16 August, then I'm in Coffee TV interview. 16 August 2020. And Jomo and now 27th August 2020. Timiba now I'm saying, oh, a Siakwania crowd and wa, Timisa Quakra. Not Satan, my emergency, Madame Dalipo, me person me didn't go or anybody in Team Berbers. I don't know to anybody saying. It's your quite on far. You have old Bempah, your friend in your soul, your back and Jenny, baby, send out kind. It's your no corner, ma, will be in the car. Ononika, o my driver, Ebeshia away, rolling circle, I bet the pele side on him. Emma, idea papi. Owusu Bempah and then the car, Emma driver, Beshia, America House anymore, East Lego, America House anymore. Ebefie, sorry, and you're rolling circle, East Lego, America House anymore. Ebefie, and it's old Bempah, I think on the job. Ebefa say, Mimi Banifiena, Mimi Bepesca, Mimi Yabekas, old Bempah, Mammy Can Quencho, Mimi Yamobo. But me young boss, I say, Mr. Anam in Osofo Ghana now. Nigel Gates, Madame Pa. Nigel Gates, I am a personal friend. Nigel Gates, I am a personal friend. I then I said, come me won't tell me, sir. And can you can Nigel Gates na come on walk out system? Nigel Gates said, Miss Ity. Meeting baby now, who frame me, who is a Kakosu Bempah, who frame me, sir, Macan, it's me quiet, and I will be some death of birth. Sir, not Sadian, and a mew. And I'm a chose here, a talent, and I'm a mammy. And I'm a chose here. Date of birth no Sunday. And I'm sure yes, I will do birthday Sunday now. And I'm sure catch us 2025 birthday basis Sunday. And Tianubu now beside me say, na jodu about one as now okay. And I'm sure me can send a make catch ya. And catch on me catch us 2024 election day no. ABC Saturday, it's Saturday. Once I President Kufuor, Etna Korean so Saturday there. Senior days of swearing, any days of winner. Sasa na bekon dia Mahama so be win. And those men person Casano or Casemi say, Mimi call about me, and I make Kase. Yes, a corner about me about me, supporter. Me support about me. But I never said Baumia will win the 2024 election. There is a difference between say who support to be say Nipa win our person or bear president. And a difference. And it's who make it prediction say na about one beko. And I say Nebeko. I was the first person to predict Mohammed's victory in 2024. Opa Korea Mini Coffee TV 17th 6th
16 December 2020 na Wednesday me na me ka say 2024 mama ye to abane Saturday kwadia MPP pe wini Ghana we eta ho omo publish ye time NDC wini ye no Ghana we for say fast video no beto e mo bia di adanse say me masa predict who will win the 2028 election massacre you be win 2028 election and it's one be win to be Thursday 2028 election no yeah e ko ba ndi e be ka was later Mati maka 2028 election e be ka was later yeah oni also Bempah gina o ka say man kan che na ana say nyame na me ka che say ma be win 2024 election na o yo trufo nyame na osum no be tua ne ka ama ekuro na omo say aye ne nan no e bi ba be ka mo I see eti ade na wo kan ade atwa to Christmas aba nyame kan ka to ni say Owusu Bempah wo ye sofu pani wo say Owusu Israel nyame a Israel nyame no enye didi atem ne edisum no I was shocked say ni video na o ye no timi ka say wo giant crofo say omunni o say de o makwan say na sofo nketwa no munni nkofo atem I was shocked me who sa video no me tie sa video na I was shocked eti nyame sofo pani timi ka say wa man nkofo kwan say omunni obi obedi atem bi omunni na Yesu Kristo mpo tama omukwachi no on from kwan get so many people on so no Peter efa sekan di ka enkofo no ba kwa so no Yesu Kristo an kan chene say ni otwe sekan no wo sekan no enti say ama Yesu Kristo na no mo be na yakaka de no o side di nipa na yetwa na so no aso side tayo enti say o obedi Yesu Kristo etia ya sapo boyum bi o say so happy wo ri ase so wanya ka say obedi arade chinko de ani obesia bebre ade na wo so penny no wo encouraging kofo a wo na wo say nyame befa wo ko heaven baby nyame de wo ko no ko na nyame de ne ko you are encouraging people say omunni kofo them and I just say I just call to Bempah to bow down his head in shame on tinitias when you home na me say to omo for biem say so Owusu Bempah wo si nyame pa na wo so na wo de me fan say me futu ekwa untie na mo be didi kofo them a enya sorry platform na say mo didi kofo them mo ko be YouTube channel so ana mo ko platform for na mo fa ni din kofo because ni amu ye ni de mo gumu ho ani mu ase mo gumu Yesu na ni mu ase bo na kwa me amu na worry Instagram kwa me amu obi ani obetuma kata any kwa me amu ebe concert competition obe winning that kwa me amu is a serious drunkard you don't need a soothsayer or a rocket scientist to tell you what in the voice almost akwa the insan oni no pa this guy is a drunkard now no bet now no mo kan kwasesem na no me say kwa me amu be ka say me insan e fine now kwa me amu why in the bet me no concert competition kwa me amu why in the bet me no concert competition and you all be pan for omunya is I di atem no so for penny you are encouraging people say omunni obi amanfo ni natem bow down your head in shame when you live was no Bempah 2026 nyame ni ubewi wo lo tonfo old Bempah you are a liar and someone who can in no I still stand by what I said even at the pain of death me say old Bempah 2024 me deno me na me day Sam Hama come say man me na me catch no me na me catch na after say maba ni fie no kwa o san frame me PM after 2020 election am me say catch say about one day say na be ko Saturday no mo kai say before kwa obe say Sam Hama come no dey na ka say e no so no ya china say glass elephant twitching say glass man yi so food bed ya go glass you say the spiritual o trufo kan ko e spiritual bia so a spiritual person na ohun ade na 2018 me bisa na question no answer ade no ko ware oba bia na oba na ye obire wa America na enu de Yakobon ntime nya nche ne say oba na wo ko ware na obi aware na wa America na ade na de Yakobon ntime nya nche Owusu Bempah ware obi yere pe no you come answer that 2018 sa ware na do 2 weeks na ware ni ku ye sa ware na obeka ya ebe social media o say so oba no ko num bibio na ebinim ka so wanu munsaw so wanu munsuo se den oba kakaka bi na ne to so na okofa no edi 2 weeks per aware ni guye no it should come answer other than say Yakobon tell Abraham and we Sarah eko Egypt na ohini Abimelech o se Pharaoh se wan eko fa Sarah no say Yakobon e kire onu kwa no onye odifo no Yakobon e kire ne se oba na wakofa ne na obire other no de Yakobon ti say na okafe Yakobon adamfo no Yakobon ti me be fa ne ko ba bia Enoch nkwa na nyame de ne ko no any other na nyame yan kire ne say oba na okofa na obire wa America Owusu Bempah should give us a break
me sa kabiem me see 31st December and come se be a baby a fake Nyankopon na yesom reason Nyankopon no ne calendar and starting fi January tom ne calendar and starting fi April opa go and which read the Hebrew calendar where it start from Abib, the month of Abib. Nyankopon, he has nothing to do with this Gregorian calendar. Owusu Bempah, so for be about Beshon come 31st December be our fake or Nim Bible no Ghana for mama ya green yetuma na mama insia kenkai na green yetuma body ni bread. All right. Bulgaria, medasi. Go to church with your head and heart. Don't go to church with your heart alone. Thank you. Na say the Bulgaria person chi na ne say so Owusu Bempah no de no credit one no ayede abunsa ho a che say omuni twaka bia because on pen no credit bako mpo say na say expose na ana aye Bulgaria so eko aye ekona ba show so eko ye ya otimi de expose aye sofpeni Owusu Bempah ochima on kanokre a year 2024 about one ono and a catcher a year revenue Owusu Bempah emo no so crampo enya a year vim edibijina ponte e ka se John Dramani Mahama ena ebe year president a se radiadom ono ena year president ntabusua maami gege ye hwe kwan fa so a o expose a year sopeni Owusu Bempah ene eye na edu Berchie sanso ana ye hu punchline so ototo ye ede ma omo na o hwe audio so drop ya na a year revenue Owusu Bempah o twe maami gege den ede na fi UK ede na ba eye Ghana akokoshe kumase de omo kwakoye wode omo ankaso masema sanso ene ye te Bulgaria so ensemo kan ye ede fa revenue Owusu Bempah abusua cha wadwen e comment section wo makraw